Tumakder tayo. Anya na panagayat ko itilinteg mo, agmalmalem nga utubek. Kanayon nga da kanyak, dagitibilin mo, pagbalinendak ana sirsirib ngem dagiti kabusor ko. Addanak itinasaysayat apan nakaawat ngem dagiti mamaistrok. Gaputa mirisek dagiti panorsurum. Nasirsiribak ngem dagiti lalakay, agsipud atungtong palag dagiti bilin mo. Tiyak kayat amasursuro ti dake sa wagas, gaputa kayat ku atong palen ti saom. Diyak binaybayaan dagiti panorsurum, ta si kamet laeng tinang isuro kanyak. Nagsamiten dagiti ipaalagad mo, when nasamsamit idangem ti deru. Si miribak gapu kadagiti linteg mo, kat kagurak ti dalan ti kinakillo. Kari
managayat ken managparaburo na ya Diyos, agyaman kami ti baro abiyag, nga ented mo manen kada kami. Tapno iti daytoy nga oras iti bigat, pinagtitipon na kami, nga anak mo iti daytoy na daeg, nga balay iti kararag mo. Sika kadi Apo Diyos, ti makikatugaw, ti nagbabaitan, ti tunggal maysa, ket agtaeng ka kadagiti kaunggan ti puspuso mi. Kastamit ten o Apo Diyos, nga ited mo, ti nailangitan na kinasirib, ti mensaherom iti daytoy nga bigat, tapno dagitoy nga sasaom, agtuloy da, nga pagbiagan ti sagtunggal maysa kada kami. Aunan na kami Apo, manipod ka dagiti babak nga naramidan mi. Tapno iti kasta Apo Diyos, agtuloy kami nga makaiayo iti sangwanam. Ken Kristo Jesus, daytoy iti kararag mi. Amen. Amen. Agtugaw tayo kakabsat. Good morning! Wow! Praise God! Talagang alive na alive tayo data. Manipod jay opening hymn tayo. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Whew. Madayaw ti Apo, iti daytoy a Domingo kakabsat. Kakabsat, iti daytoy a Domingo, rambakan tayo ti Bible Sunday. Uno Domingo ti Biblia. Idi kalman na aramid iti public Bible reading dito'y sangwanan ti iglesia tayo. Kastamat nga nakaiwaras tayo ti nasurok alimagasot a New Testament. Imagine, we were able to share more than 500 copies of the New Testament in English and Tagalog. Ti original nga plano ket 100 laeng. Nga di makita mi ni agkurang. Kunak ni Teacher Sharon, ilabas mo rin yung iba. E di, nangiruar pa ni Teacher Sharon. Kati may nga box ka 180 pieces na yay. Nagkurang pa Ado pa lang, madama pa ti Bible reading, tabi nasa tayo in public the whole Gospel of Mark. Di pa tapos yung Bible reading, kaya tapos marami pang mga dumadaan na mga tao. At pati mga buses at jeep, pati yung mga joyriders, at mga nag-grab, dumadaan tapos o di kaya tumitigil sila dyan sa harap ng simbahan, na curious yata sila. Na curious dan sa, apay nga nagadutaon to'y sango ko nada siguro. Ay ginundawayan, mananggundaway, dagiti taganakskit. Itinasaya at banag. Mapagsamantala yung mga taganaks sa mabuting paraan. Sinamantala ng mga taganaks yung pagkakataon na maraming taong dumadaan sa harap upang sa ganun ay i-share yung gospel, gamit yung gospel bracelet, magbigay ng New Testament at ipanalangin sila. May mga ilan, actually, ayon sa report sa akin kahapon, may mga ilan talaga na tumanggap kay Kristo for the first time. Praise God for that. At nakay Teacher Sharon na, at Teacher Irene, yung listahan ng mga pangalan ng mga taong talagang witnessan natin. Grabe, ang ganda, ang sarap sa pakiramdam. Nagpintas tirik na, ti makipagpasat iti panagiwaras iti Biblia, ikararagan dagiti haming mo. We don't know them, di namin sila kilala. Basta dumadaan lang dyan. May iba naman, dead ma. Dagiti duma, sabten dagiti kapapaihan, kanagiti kakadwami, di takalsada, habul-habulin da pa'y, awan latta. Ayaw. Pero despite of that, more than 500 copies of the New Testament, yung
Tagalog New Testament sa office ko, ubos. Isang box yun. 180 copies yun. Naubos lahat yun. Kaya sabi namin, kailangan nating mag-request pa o di kaya bumili ng additional copies. And actually, later on sa council meeting, ipropose ko na sana monthly na gawin natin yun. Apay, kakabsat, no iti marketing, no iti ruwarte iglesia, dagiti negosyo, kan dagiti na dumapay nga establishmento, kat adadyaw awagan na nga marketing strategy, nawawala tong mic ko. Dahil dyan, public Bible reading kan distribution of New Testament kan street evangelism, dita sangwanan ti iglesia, that is one way of marketing the church. Malagip yun dyan parable of the shrewd manager, one of shrewd steward. Dyan parable of the shrewd manager, saritaan na nga, dahil dyan shrewd manager, inaramat na ti strategiya, ti lubong, tapno, sigurado na ti masakbayan na. Why don't we use the strategies of the world, such as marketing, in order to promote the church? So, hopefully, aprobaran ti council members. Talaga nga i-propose ko nga aramidan tayo monthly ti public Bible reading ken Bible distribution dita sangwanan. Dagiti nagatendar iti public Bible reading ken Bible distribution and street evangelism di Kalman naragsak da. Kas ti sermon ni Teacher Sharon Tegsapa tay dawn prayer, sharing the gospel brings joy. Sapay ta kagiti sa magsaganad, adan tumaten kadwa na Ate Anselma manipud Ilocano service nga maki-participate iti public Bible reading ken Bible distribution, especially witnessing, street evangelism. Di nila Ate Ansel ti Ilocano di kalmangkot nakadwak. Ngem pa-check nga iti sa magsaganad nga ramidan tayo adutay to. Mabalimpay nga sponsoran ti Ilocano service, uno Ilocano fellowship ti maysa nga public Bible reading. Pwede yun. At malaksid ti New Testament nga naiwaras, nagiwaras sa iyo pa iti 100 lang, kinulang nga bottles of mineral water and crackers. Nasurok nga limagasot na New Testament nga inwaras sa iyo nga 100 bottles lang mineral water tinay waras sa iyo na ito tayo. Kadagiti aglabas ita. So, again, let us market our church. Nagiti duma, bimalaso da pahit. Sinirik da nagiti da duma establishmento dito sa ngwanan tayo. Dahil dyan may isa nga dream ko. Nga dagiti taganax, sirkenda amin nga establishmento taglawlaw tayo. Tapno i-share dati gospel, kan i-promote dati iglesia tayo. Tapno later on, who knows? Later on, dagiti agigyan, wano adda dita sangwanan, kan sites tayo, aglawlaw tayo nga business establishments, agbalindan to kamkamang iglesia tayo. They have been our neighbors for so long and yet they are not attending our church. Ikararagan tayo dagita. Tapno later on, mamamuda ni Kristo ka nagbalindamot kamkamang tiglesia tayo. May kadwa kakabsat. Mas daw kay siguro nang runa kayo dati pagtatayo nganda. Paki-focus nga yung altar natin. Wag muna sa akin. Yung altar muna. Maaring nagtataka kayo bakit wala yung Bible doon.
Nalipatan sa ni Pastor niya Biblia. Kasrambakan tayo ti Bible Sunday kakabsat. Adda iti maawagan nga Bible enthronement. Adda ti Bible enthronement. Kaspaset ti National Bible Sunday. Inton madanda makalpasan ta announcements, tumakder tayo. So after the announcements, we'll be standing and sing the refrain of Thy Word. Cherkati, after announcements, tatayo tayong lahat at kakantay natin yung refrain ng Thy Word habang ipinapasok yung banal na Biblia. Dadalhin dito sa altar, tatanggapin ko at ilalagay ko sa kanyang nararapat na paglagyan. And that is to honor God who spoke to us through the Scriptures, who spoke to us and His words are recorded in the Holy Bible. So, yun, dahil taramidon tayo ng madamdama. Kaspa ng rambak tayo ti Bible Sunday. Bible Sunday. May katlo. Kas na ko nakita tayo the meeting ti Church Council intun kalpasan ti Pangaldaw. Dagiti kamkamang ti Church Council at dagiti miyembro ti Ilocano Fellowship nga kamkamang ti Church Council sapay ta makatender ta kayo kakabsat at dagiti napapateg nga pagsasaritaan tayo. Ken ti proposal at dapay may sa maudi da ito yung announcement sakbay the birthday celebrants. At the proposal nga iti da ito bulan di Pebrero amin nga preachers iti Dawn Prayer kat agapo iti Ilocano Fellowship. First Sunday, siya tag sermon. Second Sunday ni Kuya June, Brother June sermon niya. Third and fourth Sunday, awampay. Ti na i-schedule nga preacher manipod ti Ilocano Fellowship. Jack and Poy kayo, nag-iino na kayon kakabsat. Pribileyo na ito eh. Ano kay Jim? Isang pribileyo ang maging preacher. Isang pribileyo ang tatayo sa likuran ng pulpitong ito. Hindi po lahat nabibigyan ng pagkakataon na tumayo sa likuran ng pulpitong ito. Si Harold nabigyan ng special na privilege ka no last Sunday eh. Instant na preacher siya. Pero Harold, thank you. Ang ganda ng sermon. At purong-purong Ilocano. Straight Ilocano. Thank you. Diyan mo ta, naggidan to'y duwa nga saka nga limtag, idi rabit Sabado. Narigat ko ngay pagna. Ngam after the worship service, talaga permeti kararag ko. Pinadas ko ti tumakder ka nagdigos ka ni mabalin mo't ko na. So nga nakatender ti Sunday school tayo di Domingo. Kan in pagnak ti na in pagnak ti karabyan na ti medyo adayo basit. Napukaw mo di isakit na. So, thank you for your prayers. Thank you for your prayers. So, yun, DJT announcements tayo. Oh, by the way, ang ating mga MYF, meron din pong gustong sabihin para sa atin. Iha? Announcements from the MYF? Ashley? Harold, sabihan mo nga. Good morning po. Ako po si Iris Kimberly Soriano and I'm the finance... Ilapit mo yung mic.
and I'm the finance head ng UMYF organization. We will having a fundraising event for February. It is offering Harana services as well as chocolates, flowers, and letters for your significant others or loved ones. Pre-order lang po yung order namin and we will be taking orders starting February 5 and yung mismong harana po will happen at February 12 and 19. We hope po na sana supportahan niyo po yung fundraising event namin kasi po yung perang makukuha namin sa fundraising na yon is gagamitin po namin siya for school supplies sa gaganapin po na VCS ng mga local churches po na wala pong school supplies. Yun lang po. Thank you po. Thank you. Suportaran tayo ti fundraising campaign na itagtutubo tayo kakabsat. Flowers, chocolates, and harana. No gumatang kayo ti flowers kan chocolate, ibagayo no sinot pangitadan nyo, malalaksit ti dayjay itedan to dayjay chocolates kan flowers kanya na kantaan dapay. May samot nga ramitin dayjay oray da kami kan Kuya Jim tagkanta. Ano kuya? Da kami kan Kuya Jim tagharana kada kayo. Ngam, ti may nga kanta kat dapat 1,000. Happy birthday! Siya sino na kitagkasangay ti dahito alawas? Johan Reeds Ampaso, Mel Pedida Fleischer, Elmira Cruz, Evangeline Salvador, Ethel de la Cruz, amamoy na yay, Mary Grace Calawad, Sofia May Santos, Virgil Campo, Naomi Castro, Efren Legaspi, Dorcas Marcelo, Joan De Leon, Elisa Lucena, Maria Socorro Tuazon, Oscar Valencia Jr., Rovelyn Liano, Yoli Manonog, Ernesto Aquino, Marites Asuncion, Danica Tabili, Mary Rose Tira, ken Mirna Manyares. Dakadipay dagiti, meron pa bang nagba-birthday ngayong linggong ito na narito pero di ko nabanggit ang pangalan? May 4. Pwede po bang pumarito sa harap? Yung 4 na yon, kasama yung hindi masyadong kilala na magba-birthday sa Martes. Punta po kayo dito sa harap. Sige na. At nang may pag-pray namin kayo, 1, dapat nakadress kapag nagba-birthday, ano? At kada kayo nga dahi ti pagtangan na nga kasangay, kas ikararagan da kayo, dawatek man nga iyok radyo da kiti da kulap yutap no, maikararagan da kayo. Iyon na tayo madagiti takyag tayo agturong kadakwada kakabsat, and let us pray for them. O Diyos, Ama, Anak, kan Espiritu Santo, na asi unay aman nubot. Gubuhayan ti biyag, gubuhayan ti amin aragsak. Agyaman kami kan kagapuy ti barabiyag, baro atawen nga ingkain paay, kan ipaay, kadagitoy nga anak mo, nga daditoy sangwanan mita, kan kadagiti amin nga kasangay, anay naganan, uray san minay naganan, agraman na kita dahi ti pagtatanganda, anak kasubaybay ti daytoy nga online worship. Dawatan mi kadi uwapo. Iparukpok mo taglap na pusana na parabor kadakwada. Salwa na mida, aywa na mida.
Denggam dagiti karkararagdaken ka. Si kakadiwapo tinang runa, amang ngarakop kadakwada. Itdem dagiti daw dawat da, ulit apo, itdem kadi kadakwada, dagitar araraw da. Benisyon ng madagiti pamilyada. Pagbalinam ida, a bendisyon ita, kas inkamot bendisyonan ida. When wapo, sikat pangitalkan mi kadagitoy nga anak mo, sudangag kasangay, sikatin ang runa, apangitadan mi, ti dakkel a panagyaman kan panagdayaw, gapu ti biyagda. Tinagan mo Kristo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Kakabsat, itata, intay, i-enthrone ti nasantuan a Biblia. Aktak te kadikit katantayo ti koro iti thy word. Ti maibasa ket maadaw iti libro iti Isayas, manipod iti kapitulo inamapulo ket maysa, manipod iti umuna bersikulo agingga iti may kaupat ket kastoy iti mabasa. Pinununak ni Apo Diyos ti Espiritu na, pinili na ket imbaon nak amang ipakaammo, iti naimbagadamag kadagiti napanglaw, mangliwliwa kadagiti nalapunos ti ladingit, ken mangwaragawag ti panakarukat dagiti napanglaw, ken panakarukat dagiti balod. Imbaon nak amang ipakaammo, demtengen ti tiyempo, nga insalakan ti Apo dagiti tattaon na. Parmeken na dagiti kabusor na. Imbaon nak amang liwliwa kadagiti aglad da dingit, amang ted iti rag-o ken ragsak, adiket liday kadagiti agdungdungaw iti Sion. Mangted iti kanta pagdaydayaw, asaan ket analadingit a kanta. Mayarig danto kadagiti kaikayo nga imula ti Apo, nalinteg to ti aramid ti tunggal maysa, ket maidaydayaw to ti Dios gapu ti aramid na. Tarimaanen danto dagiti syudad a nabayagen a ribribba, ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos.
Ebanghelyo segun ken San Juan. Kinuna ni Jesus kadakwada, san kayo madanagan ken mariribukan, mamati kayo kan iti Dios, ken mamati kayo mat kanyak. Ado ti kwarto ijay balay ni amak, kat inak mangisagana iti pagyanan nyo. Diyak kumay bagada ito'y kada kayo no sana pudno. Kalpasan ti ipapankop paningisagana iti pagyanan nyo, umay ka ito alaen tapno da kay tumet iti ayan ko. Amuyo ti dalan ngagturong ti papanak. Apo kinuna ni Tomas, saan mi nga amu no sa dino ti papanam? Kaso nga rod nga mumi ti dalan? Siyak ti dalan, ken ti pudno, ken ti biyag, awan ti makapan iti ama, no di magnakanyak, insungbat ni Jesus. Kakabsat, ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maipaiken ka, Heso Kristo nga Apo. Bendición ang katigin apo tapo isutaraon ko apo ken ang pukaw tigin dakes ko ken ang nakapagsak
Thank you, kids. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Sige man, ulitin tayo man tayo nga parte ti kanta di itubing. G1, 2, and Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Wow! Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Dahil dyan iti kanta, dahil iti anak tayo, dahil iti ubing. Jesus, Cordero ti Dios, madaydayaw, launay, tinagan mo. Worthy is your name. May kari, ang madaydayaw, unay tinagan mo. Siyak ti dalan, ti pudno, ken ti biyag. I am the way, the truth, and the life. Daytoy ti kung nati leksyon tayo ti daytoy a Domingo kakabsat. Anya ti tema ti National Bible Sunday when National Bible Month iti daytoy nga tawen. Ada dita cover ti liturgy tayo. The word leads to the way, the truth, and the life. Ti sao ti Dios itunda na tayo iti dalan iti pudno ken ti biag. Nawatan nyo dahi sa unga itunda. Ay, awan si mong bat. Harold, talaga nga, gradantan sa ida iti Ilocano na ya. No, hindi na pa na Domingo, hanyo nga naawatan dahi sa unga Kamarin. Kasanon diya sa unga sa Rusar. Itata, ti sao, baro ang vocabulary, siguro para ti daduma, itunda, itulod, ipan na tayo, idalan na tayo. The Word of God leads us to the way, the truth, and the life. So, ni Jesus kinunana, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 14:6. Ado kada tayo, most of us know and are familiar with this verse, right? Ado kada tayo ti makaamod ito yung Bible verse. Halos kanayon nga mabasbasa daytoy, kanayon nga mabasbasa daytoy iti yung nagtiglesia. It is almost being read so often in the church. However, we often miss the significance. Ag-English, Tagalog akta, at dito bing, at dito Tagalog dito kada tayo. Kunak, apay agawit apay lang, kuna dya may sa, haanen, nagadayo pagawidan tag, sublitan tumanin, agatender tala ang manipod Ilocanon, kunada. Kalpasan iti, don't prayer tatay. So kunak, hangkay ngagdanag, Tagalog, English mo't kan Ilocano, sermon ko. Sabi ko, huwag kayong mag-alala, Ilocano, Tagalog, English naman ang sermon ko eh. Kaya maintindihan nyo pa rin, mga ate. Tapos yung mga bata dito, hindi nakakaintindi ng Ilocano, kaya mix ang sermon ko. Do ka ba ilakmat, mas keket ko pa'y kumano, puro nga Ilocano te sermon. Kahit na palagi na nating naririnig itong verse na to, ang problema ay
nakakaligtaan natin isipin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito para sa atin. We miss the point of the verse. We miss the significance and richness of what Jesus is actually teaching us. Gapuna iti daytoy a Domingo. Today, I want us to look at the meaning and how it applies to our life. Umuna, kitang tayo man di konteksto na. Let us look at the context of our passage. To understand the context of I am the way, the truth, and the life, we need to start in the previous chapter. Rugyan tayo iti napalabas, iti imon una a kapitulo na. Iti John 13, in John chapter 13, Jesus predicts His suffering and death. In John chapter 13, in predict ni in padtunesos ti, umadani a panagrigat na aging ka ipapatay na. Ngam dagiti adalan di da nawatan daytoy. The disciples didn't understand this. Ket ni Pedro nagsalusod ti nakadado salusod na, and Peter started to ask so many questions. Aging ka akinunada, Lord, why can't I follow you now? Panginoon, bakit di ka namin pwedeng sundan ngayon? Apay nga di da ka mabalin na surutan itamat laeng. Kan adupay. Dagiti adalan. Matikaw dan. They're now confused. Bakit sinabi ni Jesus na nung una, halika, sundan niyo ko, come follow me. Umay kayo, sumurot kayo kanyak. Katita ni Jesus kinuananan, saan niyo ang mabalinti sumurot kanyak ita? If at first Jesus invited them to follow Him, why now Jesus said that they cannot follow Him? Because of these words, the disciples were confused and the disciples started to be sad. Maulaw, matikaw da kita dalan, ken nang rugi damutten nga agbalin kas ulila. Nagliddaang da, agsennaay da. Apa yun? Kas mulagpakpakadan ni maestro. Para nagpapaalam naman na ang guro. Bakit niya sinasabi na siya'y mamamatay, maghirap at mamamatay? John 14:1-4, Jesus starts explaining that He is preparing a place for them. Now, this is not the first time that Jesus has spoken about His death and resurrection and His preparation for His followers. As He's explaining this, again, He's probably reflecting on the previous conversation they've had. Kabayatan nga ibagbaga na daytoy, mabalin nga pampanutan na dayjay napalabas asaritaan da. But they still don't get it. They are still confused. And this time, Thomas is the one who speaks up. Gaputa matikaw da pailang, maulaw da pailang, saan da pailang amuno niya nga talaga tibagbaga ni Jesus, ni Tomas nagsaludsod. Ni Tomas kinunana, Apo, saan mi nga amuno sa dinot papanam? Kasanumi nga rod nga maamuan, kasanumi nga maamuan iti dalan? Lord, we don't know where you're going. So how can we know the way? Dahil baga ni Jesus nga balay ti Ama, the Father's house did not clearly identify heaven to them. Hindi kaagad nakuha ng mga alagad yung sinabi ni Jesus na bahay ng Ama, na ito yung, ang pinapatukoy nito ay ang langit. They didn't understand where Jesus was going and how they could get there. Thomas' question is a question a question that needs an unambiguous explanation
of Jesus and their destination. Ti saludsod ni Tomas ket kasapulan iti nalawag unay nga panaki-explain. No sa dino nga talaga ti turunganda. The disciples want to know where Jesus is going and how they can go with Him. And with that request, Jesus gives now the famous words in response. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. From now on, if you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him. John 14:6-7. Kakabsat, Jesus didn't directly give a straight answer. After all, He's plainly said at least 3 times that He would die and rise again. He gave this answer. Ti problema kay iti ardalan, sa balit ti panakaamuda ngamin, no siya sino, kanuan niya ti Mesiyas. The problem with the disciples is that they don't know what the Messiah really is. Ti amuda Mesiyas kat may sa a general, kan may sa nga ari akas kan ni Ari David. The Messiah they knew was a Messiah and a king, a general, just like King David. They don't have any idea that the Messiah is to suffer and die. Di nila alam na ang Mesiyas ay maghirap at mamamatay. And so they cannot just interpret Jesus' words literally. Now, binsa-binsaan tayo man daytoy talo. I am the way, the truth, and the life. Ngamo muna, dahil sa o nga I am. Ako, I am. Take note, friends, that we are dealing with the Gospel of John. Our text for today is the Gospel of John. And the Gospel of John is full of symbolism. Napno iti simbolismo ti Ebanghelyo ni Juan. Dayjay sa o nga I am. Iti John, ket saan na basta nga I am. Adda na unag kay papanana daytoy. Anya. Iti daytoy albalikas ni Jesus inaramat na tinagan ti Dios. Kas na isurat na ilanad iti libro ti Exodus. Idi asaludsudin ni Moses ni Yahweh. No anya tinagan na. Anya tinagan nga itad ko kay iti Israelita tapno patsindak kuna ni Moses. Anya ti insungbat ni Yahweh. Shock ni shock. When Moses asked the question, what name should I give to the Israelites? And Yahweh answered, I am who I am. I am. Yahweh he Yahweh. Iti Hebreo. Anyat kahit nasawen. I am here means the God who was with you in the past, the God who is with you at present, and the God who will forever be with you. Dahil ti kahit nasawen ti I am. Ti Dios nga adda kadduham idi napalabas, kadduham aging gaita, ken agpapanteg na nayon. Ti Dios asaat amang baybay-a. Ang Diyos na hindi nagpapabaya, kasama mo noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Yun ang ibig sabihin ng I am sa Exodus. And Jesus used that to Himself. Inaramat ni Jesus dayjay anagan ni Yahweh, itibagi na. And so Jesus said, I am. Siyak dayjay Dios nga akadwayo idi, itaken kadwayo tagnanayon. Ket siyak a Dios nga kadwayo idi itaken tagnanayon, siyak iti dalan.
Dahalan nga agturong iti Ama, dahalan nga agturong iti Dios, dahalan nga agturong iti langit. Ako ang daan patungo sa kalangitan, patungo sa Ama. Walang ibang daan. Hindi yung dating daan, hindi yung bagong daan. Ako ang daan. Ito ang sinabi ni Jesus. Awanti sa bali adalan, siyaklaan. Ang nakakalungkot nga lang mga kapatid, marami pong mga nagsasabi, pati mga pastor at profesor ng seminaryo, mga pare, ang nagsasabing, hindi lang si Jesus ang daan. May mga nagsasabi at nagtuturo na marami ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay isa lamang sa mga daan. And Christianity is just one of the way to heaven. Jesus is just one of the ways to heaven. No. Jesus clearly states that He is the only way to heaven. Hindi rin po relihiyon ang dapat na samahan o puntahan o panaligan upang sa ganun ay makapunta ka, makarating ka sa kalangitan. You only need Jesus, for He is the only way to the Father. Jesus is the only way to heaven. And so today, friends, I invite you once more, come to Jesus. Come to Jesus. For He is the only way to heaven. Jesus is the way. Jesus also said, I am not only the way, I am the truth. Shakti pudno, Shakti kinapudno. Ang nakakalungkot sa panahong ito is may mga pastor, may mga profesor ng seminaryo, may mga pare at pati mga obispo na nagsasabi, there is no absolute truth. There is no absolute truth. Truth is perspectival. It varies according to one's own perspective. Pudno dayjay. Ngano daduma, dayjay pudno ditoy, saan nga iso, nga pudno dayjay sa bali a lugar. Kas pangarigan ko kada tayo nga Pilipino, nang runa kay iti Ilocano, nung mangan tayo iti, no agigop tayo iti digo, na ulimag, di mat, no agigop tayo iti digo, kasjay, babalawan tayo. Wala kang manners, wala kang table manners. Awan mudom nga mangaan ko na tayo. Ngam no dagiti kakabsat tayo nga Koreano in chick. The louder noise they make, it signifies that the more that their food or their soup is delicious. Naimimas na dyan digo nga igupanda no naririri ti panagigup da. Dayjay laangan, haan nga pudno, dayjay pudno kada tayo, kadakwada. Yes, truth, some truths are according to one's own perspective and culture. However, there is this absolute truth, and that is,
Jesus. In Jesus, we know the truth about God and we know the truth of salvation. Di kita do mga gisursuro ti Biblia, kan theologians, agraman, professor ti seminaryo kunada, handala ko na nga ni Jesus kat saan lang nga isu ti dalan ngagturong iti langit, saan lang nga isu na ti kinapudno. Ibagada, uray ni Buddha, pudno, nga nusurutam isu na, napatyam isu na, mapankamatla di langit. No napudno ka kankwa na, maamuam ti kinapudno mo, ket no maamuam ti kinapudno, makapan ka iti langit. Liberalism has entered the church and our seminaries. Gapuna adda dagiti isursurot at dagiti daddu mga seminaryo, pluralism. Pluralism. There are many ways in going to heaven. There are many truths, even outside Jesus, that we need to believe in order for us to go to heaven. Kakabsat, ti doktrina tayo saritain na, at ilaing pakasarakan, dagiti kinapudno, tapno maamuan tayo, dagiti banbanag, nga aramidan tayo, no kasano tayo ang mapanjay langit, ket ti Biblia. The Word contains all the things necessary for us to know in order that we can go to heaven. And that word, that scripture is telling us about Jesus, the way and the truth. Awan sa bali. Awan sa bali. Itiday to yakan nito kakabsat. No kung nakita tayo, awisan kayo ngumasidag kan Jesus. I invite you to come to Jesus, go to Jesus, for He is the only way to heaven. I also invite you to come to Jesus, that you may know what is the truth, that you may know the whole truth about God and the whole truth about heaven. Wan sa bali, apakaamuan tayo ti kinapudno, no di lang isuna. There's no other way by which we know the truth but in Jesus. Finally, malpasan ni Pastor. I am the way, the truth, and the life. Siyang ti dalan, ti pudno, ken ti biag. 4 pages, di dinabsak dito sermon ko kakabsat. I am the life. Jesus gives us a way to find life that is diametrically opposed to what the world tells us. The world tells us that the good life is found in appeasing our own desires, preserving ourselves. Ti lubong ibagana nga masarakan tayo ti napintas nan anay abiyag no ado ti kwarta tayo no dagiti lalaki ket ado iti chicks na no dagiti babae ket ado ti boyfriend na no adda amin nga agkakaimas akanen na no napintas amin nga badbahado na suot na no branded amin nga bags na, no ado ti barkada na, no rinabii nga kadwana, digiti kain ninuman na. The world tells us that we find good life or will have good life if we follow the ways of the world. We have lots of money, lots of friends,
drinking friends. Sa mga babae, maraming boyfriends. Mga lalaki, maraming chicks. Maraming pagkain, maraming alak. Ang suot ay puro branded. Ang bags puro branded. Isang bag lang ay nagkakalaga ng halos 1,000,000. That is the ways of the world. The world tells us, you have good life and you have life if that is your way of life. But Jesus says, I am the life. In Him we find life, says the Gospel of John. And the Gospel of John also tells us, Jesus said, I came that you may have life and that you may have it abundantly. Or you may have it to the fullest. Paano natin masusumpungan ang buhay? Buhay na kasiyasiya. Buhay na ganap. Buhay na masagana. Go to Jesus. Go to Jesus. Make Jesus your aim. Make Jesus your primary goal. Make Jesus your number one. Is Jesus your number one? Yung ating mga UMYF, gustong-gusto ko yung kanilang motto. Ano ang motto ng MYF? Wow, kabataan talaga. Christ above all. Si Kristo higit sa lahat. Ito ang laging sinasabi ng ating mga kabataan. Christ above all, si Kristo higit sa lahat. Siya dapat ang una. At siya rin dapat ang kahuli-hulihan sa ating buhay. Just as Jesus said, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. Jesus wants you, my dear friends, in order that you may have life, in order that you may have a life that is full, a life that is abundant. He wants you to make Him your first and last. Do you want to have life? A life that is full, a life that's abundant. Kahit yung kaditi madan ti biyag, nga aglaplap mo sanan, biyag anan-anay, pagbalin ninyo isuna nga isuti, umunakan, maudi ti biyagyo. And with that, you'll truly have life. Not only life here on earth, but most especially, life eternally in the heavens. Yung kasano tayo nga pagbalinan nga iso ti munakan maudi iti biag tayo. Aldaw ti Domingo. Ay, nakpay muna magtiyanda. Ay, guray ka. Birthday niya barkada kitata. Makauray niya kapilya. Ya birthday ka maminsan lat makatawin. Ay, at the reunion me. Sagpaminsan lang da reunion me. Di kapilya, every Sunday ang mga mapan. Unaan. At dadta Biblia, nagururay nga basaem, tagsapa. Nakitam dyan newspaper, isutim mo na. Pagamuan na, nalipatan mo nga binasa dyan Biblia, nakaturog kang tirabidi mo pa'y nabasa dyan Biblia. Is that the life of someone who makes Jesus the first and the last in his or her life? No. Jesus first. Jesus first. Adupay, no isagay sa kami nagijay, abutan tayo talas 2 din tayo itong final pass. Friends, come to Jesus.
the living Word of God. Come to Jesus, the living Word of God. And in Him, you may find the way towards heaven, the truth about life, about God, and the truth about heaven. And in Him, you will find life, a life that's abundant, a life that's full. Naimbagag sa pakadat aming kakabsat. God bless you all. Is Jesus your number one? Is He more than, or do you love Him more than your possessions? Let us prove that now as we give our offering. May I call on the ushers? Sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to Thee the sacrifices of thanksgiving. We offer up to You the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. Sacrifices of thanksgiving, and we offer up to You the sacrifices of joy. Iyama ken anak ko, ken Espiritu tayo. At tuyo Dios na kiti daton mi in kami paikan ka ita. May ayaw ka kadi ito'y daton mi. May You be pleased, Lord, with our gifts, with our offering. Dawatik karod kan ka o Dios, aramatam na ito'y tapno, ti ebanghelyum, ti saom kat may waragawag pay, kayo ti adupay at tao kan adadupay a lugar. I ask You now, Father, O Jesus, O Spirit, whatever amount Your people gave You this very moment, return to them 100-fold or more. For this is part of Your will for us, to live a life that's abundant, a life that's full. In Your name, O Christ, Amen and Amen. Himno ti kinadisipulo sa uamamabiyag. Gayayat kumangnegan sa uamamagbiag. Buya ek mantiim nasdan sa uamamagbiag. Sa uwing etim nas itaisuro sasaw anaragsak sa uamamagbiag. Ti sasaw anaragsak sa uamamagbiag.
ebanghelyo mauawag sa uama magbiahag. Di pakawanin na yenag sa uama magbiag. Ni Jesus mangispal idalan ti sasawa na ragsak sa uama magbiag. Ti sasawa na ragsak sa uama magbiag. Nagkararag tayo. Agyaman kami ken ka, o Diyos, Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Agsipod tayong palagip mo ka na kami. Nga awan ti sabali adalan no dilain si ka, o Hesu Kristo. Awan ti pakasapulan mi, pakasarakan mi iti kinapudno, no di si kalaeng, o Jesus. Awan iti sabali a pakasarakan mi iti biyag, no dilaeng si ka, o Jesus. Tilubong adda dagiti dalan nga ijaya na, adda dagiti pudno nga kahit na nga patyon mi, adda ti klase ti biyag nga kayat na nga tagikuan mi, ngam saan nga iso dagitoy tirumbeng. Adalan mi, patyon mi, ken arakupon mi. Si kalaeng, o Jesus, si kalaeng awanen sa bali. Gapuna, o Apo, ti daytoy kanito, dawaten mi, igiya na kami, iturong na kami, di ka kad ipalubos ang mayaawan kami, di ka kad ipalubos ang mapukaw kami. Pakawanan na kami, Wapo, no inda ka nilipatan, kay tinaduma pa sa ti panagbiag mi. Pakawanan na kami, no inda ka binaybayan, agraman na iti pagatam. O Jesus na Apo, isalakan na kam kadi. Manipod basol, manipod patay, manipod kinuulbod, manipod tibiyag tilubong. Isalakan na kami agrama lagi ti patpatigmi, manipod kinadakas, manipod sakit, manipod kinakurapay, manipod iti kinagulo, iti biyag. Isalakan na kami, ipaay mo ti biyag anan-anay, biyag aglaplapusanan, biyag ananamay, kada kami. Agsipod na si katigubwayan na amin na gitoy. Benisyon namin nagiti kakabsat, isuda nga ada dito yung santuaryum ita, kan nagiti kakabsat, akadwaming agdaydayaw, iti pagtatangan da ita. Salwada mida, aywana mida, agasa mida, ikam ida, iti biyag anan-anay, biyag aglaplapusanan, biyag anaragsak. Iturong mo ida, iti kinapudno, iturong mo ida, iti langit at taeng mo. Dawatag mo ito, Apo, abensyon nam, nagiti so amin, nga agisursuro, kan mga kaskasaba, tinasantuan na sao. Tulungan mi da, patib kami da, para bura mi da. Tinagan mo Kristo, dahito kararag mi. Amen. Pagayayat kumangnegan sa uwang uyaek mantipim nasdan sa uwama magbiyan sa
ni Jesus, ti dalan, ti pudno kan ti biyag, awisan na ka, ngagtultuloy ita kakabsat. Jesus, the way, the truth, and the life, continues to invite you, my dear friends, to go to Him and have a life that's abundant, a life that's full. Awisan na ka ngagtultuloy, may kankwa na, tapno madan ka ti biyag, biyag ang nganan anay, biyag ngaglaplapusanan. Kas mapantay kankwa na, tagi ko antay mo, ti parabor kan pamendisyon na. Ti bendisyon ti Diyos ited na ken ka, parabor na ited na't familyam, ti masakbayam, tawidan na santuan, bendisyon iti Diyos kanayon ited na. Ited na tunggal lumay ka, ited na tunggal mapan ka, mabigbig kumati pusong, bendisyon ti Apo. Bendisyon ti Diyos ited na anak mo, parabor na ited na't apapo. Masakbayan, tawidan na santuan, bendisyon iti Diyos kanayon ited na. Tinagan Tama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Awagak man ti council chair tayo ita, kan ti associate lay leader tayo ti Ilocano, ni Kuya Jun kan Ateneri. Harold? Awana kami di Domingo, so hantay na ito daytoy. Hanga mo ni Harold daytoy. Knox United Methodist Church awards this certificate of appreciation to Brother Harold S. Tugan for his depth of spiritual insight, biblical reflections, and relevant contextualization as preacher during the Ilocano worship service in celebration of UMYF Sunday on June 22, 2023. Given this 29th day of January 2023 at Manila City, Philippines. Signed by Sister Nerissa Samonte, Associate Lay Leader for Ilocano, Brother Juvito Sermonia Jr., Chairperson, Church Council, and your Pastor for Associate Pastor for Ilocano. Apoy nagadayo. Marlene, masilig ka ba siya? At that 3 minutes tayo nag-picture kakabsat. Han kami nga bumabang nga kwan. Umay kayon tapno sasarak tayo dito dito isang.
May kay amin, nag-picture tayo. Halili po kayo lahat, mag-picture taking tayo.